Hagani kejing kendo Kajantia Students Union JSU kalau ada kedor khas sau sembut menteri ramba kejelau bas nyawa langgar. Haga bakladawan ke sorkar bat nak MPSC banbo ya kejaka tho eksamen hari lum jantia. Habai keren bikin orang ku boru General Secretary ke JSU u Nilki Mukhem ulong ba keseng keladawa bomde ben penslam show ag banbo ya kejaka tho eksamen hari lum jantia. Kadang makan wengi kejing ya kebamat eksam lapuria kam tam gitu gibawan nagilong yang keberuna ke okakot pan penting kena ke jok kalat banyo ikoni ki eksamen ulong ba kejing bam don ka jaka tho eksamen jok ke MPSC hari lum jantia kelawan ra kejing ya kebakrau ki sam lapuria na katan ha ka ba ki sam lapuria ne jaka kendong jok ke East Gentle Hills ba West Gentle Hills ki hab bermancun kadong ba shilong menele ke eksamen jok ke MPSC ka ba chimi ka por jong ki rengkat ba kejing lo kesan rukum jo Ulang ru ba kajing jur kajing daheng kali kam tam ki por long skol balong trei kajulam cha kajing slam ka bakang lat ki samla pule ban poi cha ki jaka tho eksamen ha ka por ka biang bat ki ba poi slam ki do ban rong ba ki do no ekalat Udang ilam ke GSU ulang ru bawa la ka office ke MPSC cell kadan hajowai ha ka district West Gentle Hills nda kajing ajing syakri kelong bruna ba nama kajing bamdan ya ka jaka tho eksamen Ngilawan siya ka nega pon banta ban dikenduk ye deputy chief minister i sirisnya barang dahar bedai bat ka examination center MPSC cell po Gentiles dan duk snem arajar khalai khasau ngilayo ye MPSC cell ka badai tang ka department bat kibriu jeng ini po Gentiles ki haban appear exam shuduk shilong kalenti ka bacengan duk ki border area ki jika ka baceng ajangan kendong teng-teng hap kenduk ye gini ki traffic jam hap kenduk ye gini ki jing teng-teng hap ki bila prepare ro kim yo ban appear exam na mark kim poi piang por tang naga daw ga traffic jam tim tang singi kenduk ye deputy chief minister badan brom jangi bat ila kular ro yang iba kin in le ye kenduk bat chief minister tak singi ban ya keren bata kandi bat negalian jangi ga Jantia Student Union ngi da ingu bat ngi da ai kublaish kadai deputy chief minister mar ba ila shim ya ganega sinjam ka ba kerpang na benta ka Jantia Hills borok kubai but segawai ngakwa ban kren shai shi government ada ka government kam respond ya ganega MPSC center kumba kila respond ya ketura shilong ting kermen ba nagling jengi ki JSU ni hab jam segawai pat kelanti na benta ganega issue por em por nama ka jingi keren ko balong very fruitful but deputy chief minister mari deiro I minister jongi iba pe jaga than jongi nama ngidon lai ngut dan arut deputy chief minister te ngakermen ba ka jing ong jong im tang sing ngakermen bangin yo pe ya ka result ka ba